paranti. Kahayang. Supaya itu Bu yang ngaret sajam tanya eta bisa. Tadi batik kan mah. Kayak baru naik ke sepatu kulit teh. Satu kulit. Oh atuh kamari aduh. Jadi batik, jadi sepatu kulit, siga rek kaondangan. Bikin kieu tiluan we. Menyelawangi mah saya bukan praktis. Saya sakasiksa. Apa yang nyari awak kilo poe? Hah? Dia tuh kok aja sekedar mah. Oh gitu. Ah, biar teu katingali buntutna juga aya be. Menjam tilu masih kan balik. Kaya nu susukan ada guana. Iya. Jeung si Andri. Panas sakit di zaman iuh langsung. Weh, bagus Gemi, Mantap. YouTuber. Mantap lah. Daripada diam di rumah, lebih baik olahraga. Nah, eta bener. Biar kaki nggak ngeriut kayak aki-aki, oke? Oke, boy. Berat si Amin
tina iyo tadi itu. Beratna. Mama. Katin iyo yan niya. Dakwaan heula kitu dinya. Tadi nyala we. Jauh pisan. Banas. Nah, jalur ka dia mah tempat itu. Terus siga itu siga nu adi itu. Kurang jalan ke hanap, tak ka kanan. Sampai Ngarepet tuh Asep euy. Maaf. Belum gila. Udah laras. Kena parasian sakit masa. Variasian. Udah heula aki-aki mah. pasnya pakai gadingnya gagah gitu. Gagah. Abi kayak monti heula gimana? Kayak monti heula. Kan saware. Oh mau di puncak dulu ke puncak. Ayo. Tengah geus menang milah-milah kan jaya. Mau jalan ayo. Saya lo Tok silatila sekedar. Batang heula cenah Bu. Oh, Bungkus ge. karunya lah. Oh, sok kalau misalnya nago gas. Cetak tengi lu. Oh, watir. Teh, teh. Silatila teh. Ayo teh Nya. Dipanas. Sok calik. Bang makan disusukan ya tuh. Banyak. Itu Kayak di teh di teh habis tahu. di puncak makan mana di Sibarat dia. Ampas. Padida aya. Kalau mah ngeberi raya we tarukang dibagi-bagi. Mas sampai ka eueuh tinggalin. Kumaha Padida? Moal etong-tong kolentrang gitu. Aman gitu aman. Aman, masuk kan. Bareudem sami kulit sareng acuk. Ora haini. Asli. Bisi merah-merah Bu. Bareudem JR. Sapu. Bisa sapu. Sok. Anjing ya lo si nyanyi bener. Saya heula tuh. Iya tuh kamera. Main sepatu atuh ini itu jalan-jalan sama. Kadi maju mana? Jadi deh. Majikan jauh itu terus itu naikkan bisa orang teh heula teh aningan. Emang rek basa balik. Orang teh kan duduk di dieu pas nanti endanya. Iya, jadi istirahat. Nah, jadi Harus dibuka pungkur. Ya langsung set luhur. Letain, tetabis lu puncak di luhur. Nah, di luhur.
Nong di hari itu dia. Kalau kebuk Wah, mau jarangkung itu. Oh, mau enggak? Ayo, lama jangan gitu deh aku. Tuh. ya orang bukan nyari atau lembang kah. Berat. Milari munding. Iya. Tinggal munding. Kita ngapus. Oh, tadi shot. Lupa tadi kan. Kayak bedangkeun lah kabeh bujur di beungeut. Light in the moon. Subscribe ngabar Agus Gemi. Rasa. Kacau awal mereka. Iya. Balik. Ya man naik deui, turun deui, naik deui. Turun mereka dibuka kebon. Pasir. Curug mana itu? Sarua. Seru. Sudah ketemu. Dia ka Mantap ya. dia ka Iya mendikin ke kieu. Nyawar. Kan mobil di dia. Hah? Bosan. Oke. Tak. Teh tapi saraos da ieu teh nanya deui. Dan ka dieu jalanna. Sana sebelah itu. Ngaliris. Ya, sama ayak kan nih. Mari putih ngaki we. Iya. Itu Penunggu setia ya. Berat. Ya. nyampe we heula ena mah. Ayo ganti lain hayang ka Cisarua. Aduh. Sare bukan di tilu bukit kieu. Wala kun. Kun. Heeh.
Power itu beak sepona seperti itu. Beak sona. Itu si Pak Iwe Mantap tehnya. Hutannya tehnya. Yuk lah gitu. Panas. tadi itu rombongan itu kompak tadi itu katanya jalanannya. Tadi tuh ini mah kadi ya, imnang nyacaran kompak gitu. Oh kompak tadi kan dia. Tadi ya, itu imnang nyacaran kompak atuh. Lewat sana. Rebu. Bola mulai itu bersih ya teh. Reba. Satu satu. Hah? Kadi Tadi ya. ya Abi. Kamu miti teh. Bawahan teh. Nah, gitu. Tadi dia nanti. Apa sekali kurangnya? Tik deui, Bray. Anjing kagaro. Iyo anjing jalan tuh ke kamari. Oh, kalem nyai. Anjing dong. Bangsa. Mana tuh? Pohon deui. Paceng. Wis. Eta langsung no eta sanes. Anu tadi teh habis sanes. Langsung. Jerawi. Hiji deui langsung. Tik. Ada bahasa neang jalan teh. Tenangan jalan ke mana? Si awal rangsel tinggalin di mana nya? Nah, gitu. Rangsel. Ai ke. Hah? Ai. Wah. Ada rangsel lo.
Nah, pilih. Coba. Awan tinggalin rangsel di timah. Nah. Awan. Awak. Balik deh jauh. Dipanggil sana awalnya. Anu teh ayo. Sok, sekarang. Salah. Kak, ini kok aja. Sok. Pa meninggi pa. Pa meninggi. Nah, Mati total gini. ah. Kelak. Salah. Kumaha? Guys. Ngalungsar weh. Ah, beres udah. Si anjing. Kebercetan tepuguh. Aja bahasa doanya. Oh. Udang. Oh, geus tepi batur mah euy kaluhur. Heeh. Ngiri. Iya luhur puncak eta. Iya puncak tepi kaluhur. Mau ali dia ke panggihna. Iya geus tepi. Tuh guys, kita udah nyampe nih. Woi, oh Bayu, mah panas itu mah iyo. Danggar wih mah kadita eta. Panas Itu mah iyo tuh. Katinggal pisan piun. Kanu ieu. Oh kan nanti. Yo. Woi. Pon idinya rese cang deh. Lila tadi na. Aing mah. Berang. Oh nyaho ieu ge apa ngabaran. Hai.
nyampe. Nyampe lah. Sok atuh semangat, So. semangat. Taman Teletubbies 500 meter deui Pak. Ternyata bukanlah. Oh iya terus tadi tadi. Agak-agak Entah. kemana wae. Dia akan balik deui, itu kan itu. Kadi itu kayak ka dia jalan aja. Itu si Abah yang ka dieu. Ya age. Mangga. Halo Pak Age. Halo. Rada gersang ibu-ibuna mungkin Ayo. jauh. Kemana Pak Age? Telat ya grup ya ya. Malah dah. Neka di haranap jalan suka. Kabeh entok di urang tadi. Eta jadi. Pak Age jalan mana? Di itu yang kehanap bagi dua. Oh. Siap. Lain telat ya na euy. Salah wae jalan. Siapa? Kalian atuh urang mah. Oi. Sarua telat ke jam 10 karek naik. Jam 10 karek naik atuh. Teh. Anjing situ mah bendog turun. Ini salah sekali jak tuh bakal. Iya jangan di. Saware di hanap. Itu tuh jalan Padida. Padida di babas. Tadi setengah jam 10 atuh. Jam suka naik teh kota lieur. Teu leuleus. Alhamdulillah. Wonder Woman. Lieur Wah. lieur. Anjing. Abah mah lieur si Abah mah. Age ka mana? Age jam 10 berangkatna. Oh, berarti Pak Age mah nyampe dieu. Nyampe tapi jam 10 kayak setar nunggu ieu nekat lami. Semangat. Teu leuleus ayeuna mah. Berat. Balik Biasanya kita ketemu di kota, sekarang di Palembang ge ya. Berat. Salam olahraga ge. Semoga sukses ge. Oh. Berat. Tuh, nalap itu. Ya, Kalau cepungan ke udah geus di ditu. Beda. Spelku benar atas. menangnya. Itu solangan teh dirinya teh pas ngecai saat mau ke handphone di pelong anjing main par cing teh. Ente kalinya kira aya. Hayang main leukeut kan dia kitu maksud teh. Dang. Iya dia. Iya, iya puncak iya di dia. Iya. Teu naik, teu sanggup pun naik.
antung uang cek bike. Padanya mah dekat ke dia mah. Bapak itu teh. Padida. Jauh, macam pas di situ di harana. Ya bintang muka handphone GPS na. Baiklah. Kok gak sih Pak Asep gitu lompat lain. Alur-alur. Pengantin ya teh. Mas caket kali itu maksud teh. Motong. Naik dari dulu loh. Ya. Lain ieu hoy-hoyan mata. Biar mana? Eh, Tadi di tukang aya. Ayo bidian. Kamana tak aya teninga? Tahu di abi ge. Ih, jeung saha? Bila si bidian di mana? Awawa. Ih, Bawa. eta ieu di hana. Jeung Yani. Jeung si Yani. Jeung si Eja. Oh, iya. Nah, jalan kali nyantai. Naik kan yuk. Tuh belok. Kasusukan. Oh, pasti suka naiknya. Di atas tis. Baik kalau Anu mah. Turun.